Ovog leta okupaj se u fantastičnom bonusu dobrodošlice od čak 3000 dinara bez depozita. Pokupi odmah 1500 dinara za slot plus 1500 dinara za sport. Pozdrav svima i dobrodošli nazad na YouTube kanal Telesporta pod pokroviteljstvom Admiral Beta. Današnji videoklip će ponovo nešto izaći iz uobičajenog formata naših videoklipova koji se uglavnom bave u ovom periodu novim igračima Partizana i Crvene zvezde. Jer ćemo danas pričati o reprezentaciji Srbije koja je sinoć otpočela svoje učešće na 19. po redu Mundo Basketu koji se održava u Indoneziji, Japanu i Filipinima. Kao što znamo, Srbija je u grupi sa Kinom, Portorikom i Južnim Sudanom, a uvodni meč sa Kinom odigrala je sinoć i ostvarila prvu pobedu rezultatom 104-63. Tako da danas ćemo malo popričamo o toj utakmici, da se bavimo analizom pojedinih zanimljivih detalja sa utakmice, u smislu taktike vezano za napad, a i odbranu. Tako da pre nego što počnemo da pričamo o današnjoj utakmici, zamolio bih vas da se subscribe-ujete na kanal kao i uvek, lajkujete video, šerujte ga sa prijateljima i komentarišite kako se vama sviđa analiza i naravno kako vam se sviđa igra reprezentacije Srbije i ko vas je posebno impresionirao. Kao što sam već rekao, ubedljiva pobjeda reprezentacije Srbije od čak 42 razlike sama po sebi govori više nego dovoljno što treba da znamo o ovoj utakmici. Izuzev početnih nekoliko minuta kada je reprezentacija Srbije dozvolila Kini da stekne tu možda neku početnu prednost od 9-3 ili 10-4 u tom nekom manijeru gde su Kinezi pogodili prve 3 trojke i pojedini zicere od strane njihovog visokog igrača Zhou Qia. Nakon toga meč je protekao u jednom znaku reprezentacije Srbije koja je prosto ubacila u brzinu više i završila potreban posao. Samim tim u vezi nije bilo nekog naročitog taktičkog nadmudrivanja kako smo možda prišetkivali između selektora Kine Saše Đorđevića i selektora Srbije Svetislava Pešića, jer je prosto individualni kvalitet bio toliko na strani Srbije tako da smo mi utakmicu maltene rešili uz brzu igru, tranziciju, pravovremene pasove, denje lopti i naravno čvrstu odbranu, jer nismo Kinezima dozvolili da uhvate ritam, da postavljaju neke trojke i samim tim uvedu utakmicu neki nervozan tok kakav ne želimo. Kinezi su jako puno grešili u prvom poluvremenu, što je na momente veoma ljutilo selektora Sašu Đorđevića, a za to je naravno odgovorna naša odbrana. Delo da smo jako dobro pročitali namere Kine i da smo znali šta namjeravaju da urade u napadu. Delom i zbog toga što smo imali prilike da igramo sa njima u pripremnoj utakmici, pa je vjerojatno možda selektor Pešić i stručni štab to iskoristio da podobno analiziraju igru Kine. A posebno valja istaći odbrambeni učinak naše reprezentacije na najboljem igraču Kine, Kyleu Andersonu. Naime, Kyle Anderson, kao što znamo, dobio je kinesko državljanstvo, inače nastupa za Memphis Grizzlies, pre toga karijeru gradio u San Antoniju, i utakmicu je završio sa 0 poena za 26 minuta igre uz šut iz igre od 0-9. Zaista je vrlo loša utakmica Kyle Andersona i selektor Pešić je priznao na konferenciji za štampu da je jedan od planova naše reprezentacije bio da što više limitira Kyle Andersona, koga je opisao kao veoma pametnog igrača i veoma školovanog igrača, što i jeste slučaj. Tako da zaista Kyle Anderson nije ličio na sebe i maltene čitav napad Kine bio je predat nekim drugim igračima. Pokušalo se jedno vreme igrao na postu, nije dalo rezultate, potom su pokušali da šutovima sa 3 koji možda nisu bili rezonski naprave nešto, mi to nismo dozvolili, šutevi nisu ulazili i kao što sam već rekao, pre svega brzom igrom u tranziciji, ne previše komplikovanja i naravno igru kroz Nikola Milutinova koji je naš i najveći adut možda na ovom prvenstvu kada se uzme u obzir njegov celokupni skill set i veštine koje posjeduje. Zaista vrlo je nezgodan Milutinov za bukvalno sve reprezentacije na prvenstvu, jer ne postoji taj visoki sa toliko izraženim napadačkim kvalitetima i post tehnikom koji toliko fokusa odbrane zahteva kao što je to Milutinov. Samim tim, iako možda njegov učinak na današnjoj utakmici nije toliko zapažen, zaista Milutinov toliko odlači odbranu i toliko odlači fokusa i na kraju je i uspio da bude dvocifren, postigao 11 poena uz 6 skokova. Uz Milutinova valja istaći i ostale igrače, na primjer
Najefikasniji u timu su bili Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković sa po 14 postignutih poena. Također valja istaći rolu Dušana Ristića koji je za samo 13 minuta igre postigao 13 poena, od toga 4 od 4 što se tiče šuta za 3 poena, što smo znali da Dušan može da pogodi, ali ne baš u 100% učinku, tako da vrlo pozitivno iznenađenje. 11 poena dodao je već pomenuti Milutinov, a dvocifren je još bio i Aleksa Avramović sa 10 postignutih poena. Valja također dodati i učinak Stefana Jovića koji je uz 5 postignutih poena imao i 6 asistencija, a isti broj asistencija u 7 postignutih poena imao je i Marko Gudurić. Zaista dobro raspoređena minutaža, svi su igrači igrali. Jedina bojazan, jedina žal ostaje što je dobar start Filipa Petruševa gdje je za samo 5 minuta i postignutih 8 poena nažalost mora napustiti igru usled povrede skočnog zloba, te se nadamo da će u sljedećoj utakmici biti tu u rosteru da pomogne ekipi. Hajde da se pozabavimo malo samom utakmicom. Izdvojio sam nekoliko zanimljivih detalja, zanimljivih napada. Nije, kažem, bilo previše nekih ne znam kakvih akcija i koncepata koji su naši reprezentativci uspjeli da realizuju. Više je to bilo na individualni kvalitet i kao što sam već rekao, igrom u tranziciji, pa hajde da vidimo te neke pojedine detalje koji su bili zanimljivi. Kao što sam već rekao, Kinezi su solidno otvorili utakmicu, imali su nekoliko dobrih početnih napada koji su rezultirali trojkama, te sam za početak, na samom početku meča, izdvojio jedan zanimljiv napad koji su oni odigrali. Naime, nakon defanzivnog skoka ovdje otvaraju napad, playmaker pušta loptu Kyle Andersonu, nakon čega treba da sledi pik. Međutim, naš fokus treba bude u daljem ćošku, gde će visoki igrač centar Zhou Qi postaviti blok od lopte u samom korneru igraču koga čuva Ognjen Dobrić trenutno. Tako da vidimo, Dobrić će pokušati da pročita tu prijetnju tako što će ići kroz blok i loviti potencijalno presečenu. Kineski igrač vrlo izvrsno to čita i radi takozvanu fade kretnju, pravi sebi prostor, fintom šuta, eliminiše Dobrića i Dobrić pravi faul nakon što je zakasnio iz bloka. Već sam govorio o uticaju Nikole Milutinova na igru naše reprezentacije, a to se najbolje ogleda u sljedećem videoklipu, u sljedećem napadu koji naša reprezentacija odigrala. Naime, ovdje je Stefan Jović u ulozi organizatora igre postavlja napad. Prvo ide taj slip pick and roll sa Nikolom Jovićem koji protrčava, ide pas na Bogdana Bogdanovića i vidite već Milutinova koji radi i pokušao da ostvari svoju poziciju. Bogdanović mudro prepoznaje da nije najbolji ugao za dodavanje, pušta pas Ognjenu Dobriću koji protrčava u korner i samim tim mnogo bolji ugao za dodavanje, mnogo bolja pozicija Nikola Milutinova koji dobija loptu, izvrsno prepoznaje da sledi udvajanje i čeka da se igrač vrati na Jovića koji je trčavao na koš i onda pogledajte, sjajan potez ovdje, ostvaruje prednost zakorakom i pravo na obruču završava. Zaista izvršan potez Nikola Milutinova, zbog toga je on ovoliko značajan reprezentaciji i nadamo se i radujemo se njegovim budućim partijama. Pričao sam već i o značaju tranzicije i prisustvu tranzicije na ovoj utakmici, zaista jako smo dobro trčali kao reprezentacija, a to se vidi i u sljedećem klipu. Naime, ovdje nakon promašaja Milutinov hvatalo skok, Stefan Jović je već istrčao u kontri i onda pogledajte ovom istoriju, zaista fenomenalno, iza struka, poentiranje uz faul, zaista veliki majstor je Stefan Jović i mnogo znači reprezentaciji i ostaje žal što u moje karijera bila ispresacana povredama. Zaista bilo bi jako lepo da gledamo još dugo godina na evropskom nivou i mnogo više u svojoj karijeri da ne je bilo tih pomenutih povreda. Još jedan primjer tranzicije i koliko nam je ona značila u ovoj utakmici je sljedeći. Naime, nakon odličnog odbranog pick and rolla i brzih ruku Milutinova koji ovdje krade loptu, odmah se otvara kontra, Jović kao primarni ball handler, oba krila kao što vidite, znači ispravno trčanje tranzicije, na jednom krilu Jović, na drugom krilu Dobrić i pas za Jovića koji potom spušta pas za Dobrića koji završava na samom obruču za lagana 2 poena i vidite naravno reakciju selektora Saša Đorđevića. Spomenuo sam naravno i dobru odbranu reprezentacije, ovaj klip je dobar primjer za to. Naime, playmaker reprezentacije Kine postavlja napad, ovdje paralelno se dešavaju i pick and roll sa svojim centrom i protrčavanje igrača sa brojem 3 oko igrača sa brojem 10 za eventualni pas preko terena. Međutim,
izvrsno branimo pick and roll u ovoj situaciji, udvajanjem, Gudurić i Milutinov zajedničkim snagama ovde zatvaraju i liniju pasa na levo i liniju pasa unutra, gdje se naravno dobro izrotirao i Stefan Jović. Dakle, ovdje smo zapravo napravili zamku playmakeru Kine i on ovdje baca pas koji naravno seče Stefan Jović. Otvara se odmah tranzicija, međutim Kinezi ovdje prave faul i sprečavaju nas da poentiramo. Ovaj klip je možda i školski primjer kako iz dobre odbrane stiže dobar napad. U sljedećem napadu Kine smo jako dobro odbranili pick and roll situacije preuzimanjem. Ovdje dobro su iskomunicirali Nikola Jović i Vanja Marinković. Jović se pojavio na vrijeme, Marinković se vratio na svog igrača. Potom slijedi pick and roll, Milutinov ovo preuzima jer je napad na isteku vremena. I ovaj poprilično loš šut koji hvata Nikola Jović, otvara munjevito kontru, pušta pas Avramoviću koji uočava otvoren teren. Vidite na levoj strani Vanju Marinkovića i odmah slijedi kazna, šut, Vanja pogađa i Srbija ide u vođstvo. I za kraj pokazat ću još samo ovaj napad. Naime, rezultat od 105-63 zaista govori sve o ovoj utakmici, te ne smatram za shodno da je potrebno da nužno idemo kroz svaku akciju i tako dalje. Zaista individualni kvalitet je bio toliko na našoj strani, tako da ću sa ovim klipom završiti. Radi se o izvanrednom čitanju igre Dejana Davidovca. Vidite, ovo izlazi iz reketa na uručenje i umjesto da koristi blok u leđa koji mu postavlja Petrušev, on mudro uočava da ima prostora za front door utrčavanje i umjesto da ide iza bloka, on ide ispred bloka, utrčava na koš i lagano polaže na samom obruču. Zaista Dejan Davidovac se odlikuje izuzetno dobrim košarkaškim IQ-em i nadamo se da će svojim iskustvom i svojim inteligencijom, kao što sam već rekao, pomoći nacionalnom timu. Da zaključimo, sjajna partija reprezentacija Srbije, na neki način idealan način da se počne Mundo Basket sa, kako Amerikanci kažu, statement pobedom, gdje se šalje poruka i reprezentacijama u grupi i potencijalnim protivnicima u knockout fazi da se Srbija ne šali i da pored oslabljenog rostera i otkazivanja nekih glavnih igrača, da je ovo i dalje jak tim, kadar za najveće domete. Ipak, ostaje žal naravno za povredom Filipa Petruševa, s koga se iskreno nadam da će biti u redu i da će moći da pomogne ekipi već u sljedećoj utakmici, jer u situaciji u kojoj se nalazi Srbija, zaista na ovakav roster svaki igrač je definitivno bitan i igranje svakog igrača je potencijalni bonus. Što se tiče nastavka takmičenja, Srbiju čeka utakmica sa Portorikom u ponedeljak, a potom sledi duel sa reprezentacijom Južnog Sudana. Dve, nadamo se, lake pobede koje će Srbiju poslati sa prvog mjesta u ukrštanje sa grupom u kojoj su Dominikanska Republika, Italija, Angola i Filipini, ali o tome ćemo naravno sve kasnije, idemo utakmicu po utakmicu, pa ćemo tek posle se bavimo sljedećim protivnicima. Ja se iskreno nadam da će u nekoj od sljedeće dvije utakmice neka reprezentacija pokazati malo više otpora, čisto da Srbija uđe u tu neku rutinu stizanja rezultata, ubacivanje neku drugu brzinu, da ne bude da su sve utakmice šetnja i lagan prolaz, pa da kada udarimo po znacima navoda u tvrdo, da tu nastane problem kao što se desilo na minulom Eurobasketu, kada smo se lako prošetali kroz grupu uz vrlo lepršavu igru, onda naišli na Italijane i po prvi put se susreli sa nekom malo ozbiljnijom reprezentacijom i nekom drugom situacijom na terenu gdje je rezultat bio egal, gdje se moralo promijeniti fokus, mi to nismo mogli i završilo se kako se završilo. Tako da se nadam da će ovoga puta da će ipak neki otpor da bude nekim od ovih reprezentacija, čisto da eto pokažemo i sebi i naravno protivnicima da smo kadri i da se vratimo iza ostatka. Ali o tome naravno sve u sljedećim utakmicama. Nastavite da pratite naš kanal, lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo vrlo brzo sa analizom Srbije sa sljedećeg meča. Do tada, pozdrav i prijatno!